Sanibonani, ngiyathemba niyaphila. So kule video sobe senza iphini lengane. So ungamezha ingane yakho khona nawe uzothola ama-measurement a-right. Nawa mina bengiwasebenzisa. So u-10 years lona. So i-chest iwu-29 inches, i-waist iwu-26, shoulder to waist 12 inches, i-shoulder 11.5, dress length 32 inches, armhole depth u-6 inches. So iwona-ke lawa ma-measurement engizowasebenzisa ukuze uthole into e-right. Measure ingane oyithungelayo. So lana sisika isiketi. So ngisika isiketi. So la ngiyagoqa la, ngigoqa nje kanjena. So asenze-ke ama-calculation. Sithe i-waist iwubani? Iwu-26. So u-26 lona ngifuna uku-eda u-3. So ngizo-eda u-6 ngoba i-extension engizoyi-eda u-3. So 3 plus 3 u-6. Angithi ufunela ama-side out. So enye into engizoyi-eda, ngizo-eda u-1 for i-sewing allowance. Nawe unga-eda leyo sewing allowance ozoyisebenzisa-ke. So ngithola u-33. U-33 ngiwudivida ngo-3.14. So i-answer ngithole u-10.5 inches. So into engizoyimaka kudwawedi u-10.5 inches. 10.5 inches laphayana edwagweni yakho. Nawe uzobala phela leyo answer oyitholile. Mase la ngimaka ubude besiketi. So so bengimaka la ubude besiketi. So ubude besiketi sabulala. So nawe uzomaka-ke ubude besiketi obufunayo lapha. Ngi-edile phela i-sewing allowance o-half an inch lapha la ngisika khona. Yiso-ke lesi isiketi lesi. Yiso isiketi lesi. So so ine-design engathi ngiyibonile bengisika le curve laphayana. So akunama-measurement uyadweba nje nawe la. Udwebe le sitayela osifunayo. Mase uyasika. Ngisikile nami la siyabona. So iyo-ke lena. So uzokala lapha ezansi la osiqeda ukusika khona ukalo la. Umuthi ufuna ama-gathers amancane uzothi times phela lo into oyitholile ngo-1.5. Umuthi ufuna amaningi-ke u-1.75 or u-2 kuzoba kuwena. So la bengimaka la bengisika njalo lo phathi lo hhayi. So iwu-10 la. Ila engizoyenza khona ama-pleats la yiyo le ndwangu. So le ndwangu by 45. So ngisika ophisi abathathu. So ngizoba-pleat-a nje lapha ezansi kwesiketi sephinifa la. Indwangu igoqiwe ngisika i-back. Uphisi wasemuva. So lapha bengidweba phela umugqa engizoqala kuwona ukumaka. Mase ngabhaka-ke lo u-12 shoulder to waist 12 inches. Nawe uzomaka-ke i-shoulder to waist la osebenza ngayo.
Basudweba umugqa laphana ngi-eda phela u-half we-inch we-sewing allowance. Okay, so ya-ke. Laphana i-shoulder yakho uzoyi-divide-a ngo-two i-shoulder, yabo? I-shoulder, amahlombe phela uwa-divide-a ngo-two, i-waist ngo-four, i-chest, i-bust. Kodwa phela kuthiwa i-chest ngoba phela iy'ngane i-bust basho ukuthi onamabele, so ya. I-chest kuyafana kodwa uma kuwukuthi ufuna ukuthi i-bust, i-chest kuyafana kodwa phela ya. Kodwa nje kuthiwa i-chest noma mhlawumbe usuyenzile amadoda kuthiwa i-chest, akushiwo ukuthi i-bust ngoba oyekho phela ayikho i-bust le bathi i-bust basuke basho amabele. So ya bekusayenza ama-calculation. So njengoba ngishilo uzo-divide-a amahlombe, ama-measurement amahlombe ngo-two, mase uyamaka lapha kulo layini wokuqala. Mase uyamaka-ke uvuleka komuqala ngisebenzisa u-three inches, mase ngiyehla ngo-one laphana, ngamaka i-armhole depth le-u-six laphana, mase ngehle ngo-one. So sengiyadweba-ke njalo lo layini u-chest line la kuphela phela khona i-armhole laphana, yabo? Uhlanganisa la wehle khona ngo-one inch. Angithi uyabona njengoba ngiyenza nje, angithi uyabo? Ilokhuza iwu-one inch i-neck depth yasemuva. Usuzodweba-ke lapha uhlanganise la okuhlanganisa khona. Angithi uyabo? Njengoba ngiyenza so. Lana kuloya layini uzosebenzisa i-chest uyi-divide ngo-four, mase uyamaka. Ezansi uzodivayida i-waist ngo-four, umake laphaya, yebo? Umake mase udweba umugqa, mase phela-ke uzo-eda i-sewing allowance oyidingayo. Uma kuwukuthi ufuna ibe ne-ease phela uma uthungela iy'ngane kufanele zingabi like izimpintshi yakhona, iy'kati yakhona. So ungafaka-ke kuba kuwena. So mina ngi-ede u-one inch so we-sewing allowance. So lapha uzomaka-ke ilokhuza lo owase-back, i-armhole lo. Uma kuwukuthi umake i-centre, lo owase-front. Kodwa mina kule yabo le engiwudwebayo iyona armhole engizoyisebenzisa for i-front ne-back. So laphayana uma kuwukuthi ufuna ukufaka idatha uzo-measure phela, kodwa mase uyalifaka idatha. Iy'mpahla zey'ngane azinawo amadatha uma kuwukuthi uthungela iy'ngane, zivamise ukungabi nawo amadatha. Kodwa phela ungalifaka uma kuwukuthi ufuna ukufaka idatha eyakho iphinifa. So ya sengiyasika-ke ngi-edile-ke laphana. Ngathi i-armhole engizoyisebenzisa ileya yesibili. So lapha bengi-eda phela i-sewing allowance kwi-armhole. So nawe uzobona-ke ukuthi wenza njani. Mhlawumbe ungayenza abe nama-armhole ahlukene, kuzoba kuwena inkinga ayikho. Ya so la ophisi abawu-two, so nje ngivele ngamaka. Angithi sithe si-eda-one sigcwalisela ngo-three, so ngoba ngisika ophisi ababili la u-three, so mase kuba u-six. So angithi ngithe ngi-ede u-six lapha ngesikhathi so
ngima ku-three la ngoba phela awophisi babili angithi babili labo phisi base-front. Yabo, yingakho ngima ku-three laphana ngimaye phela u-three and a half ngoba ngifuna like i-sewing allowance for i-center front mase ngiqedela ukuvuleka kokuqala. So ngihlanganise ne-shoulder njengoba ubona nje ngimakile 3.5 inch mase nje ngiyahlanganisa lapha. Uma kuwukuthi ufuna ukuthola ukuthi ugcwalisela kabani, so u-divide i-waist laphana, le part yendawo mina ngijwayele ukugcwalisela ngayo laphana for lo piece lo we-extension. So angithi i-waist ngisuke ngiyimakile, mase ngiyimakile i-waist kulo line we-waist ngiphinde ngidivayide ngo-two khona ngizothola i-extension ngoba phela mhlambe awuthandi ufake i-extension eningi. So ngiye ngenze kanjalo ukuthi ngifuna i-extension like ye-wrap le engizoyifaka. So phela usimako 5 yiwo bonke osayizi ngoba like ikali encane. So yingakho nje ngigcwalisele ngo-three. So la bengisika emkhono la, so la ngishiyile phela ngishiye isikhala laphaya. So la ngima ku-three, so ngima ku-three lapha for i-cap height laphana yabo. So nje sengizoyidwebela nje i-basic sleeve. So kothi ngothanda phela ungawufaka umkhono, uthi mina ngithanda ukufaka umkhono. So usike i-ruffle ufake yona like u-Get-A-Ratio njengoba niwabona amanye amaphilisi. So ngidwebe u-sleeve lana ngizosika ophisi abawu-two. So la ngidile i-sewing allowance. Uma kuwukuthi khona bebuza ithi ingane uyikala kanjani, ngokukala mina ngikala ngendlela efanayo kodwa phela into engiyenzayo ngiyagcwalisela. Ngi-eda phela mase ngenza iphethini mhlambe ngizo-eda phela i-ease khona izoba free lento engiyithunga. Iy'mpahla zey'ngane akufanele zibe tight. So ngikala ngendlela efanayo njengoba ngisuke ngikala umuntu omdala ukuthi phela ya ngikala ngendlela efanayo ingane . Ngisika isiphika lana. So uma uthanda ungasifaka futhi nentuhancane. So sivele saba sicale yibo-ke ophisi uzosika-ke nophisi labo bokubopha phela ingubo lana. Iphinifa lethu angithi yabo yibo-ke ophisi. Sesizoqala-ke sithunge manje sithungile. So lapha ngizobahlanganisa labo phisi laba ngizoyenza ama-pleats lapha ngezansi kwesiketi. So la emahlombe lana-ke uzohlanganisa kuma-side seams nakesemahlombe. Ungathatha lezi ngay'thunga angithi yabo iy'ntambo phela lezi zokubopha. So ukuyiphina kwamanje ngizophina eziwu-two sengiy'thungile lezi. So ngifaka eyodwa la
uzoshiya u-half an inch lapha ezansi, uyaphina enye nje uyibeka lapha iyangaphakathi le, bese uyaphina nakho uzoshiya u-half an inch ngezansi, mase uyathunga. Yimi lona ngiyathunga. Ngingajabula kakhulu uma ungashiya ikhomenti, u-like-e, u-subscribe-e uma kuwukuthi bungaka-subscribe-i. Ungakhula abakhomentayo lana bashera amavidiyo ami, ayi ngiyabonga ngisiza kakhulu i-channel yami. Ngiyabongani niqhubeke njalo, ikhomenti, ni-like, nishere. Ya, so la sengithungile ngizohamba ngi-ayine. So la umkhono wami lo. Mhlambe o-two lapha, 2 noma u-3 khona ngizoyenza like ama-plates. So ngisikile lapha no-piece loyana, ngizophina kanje mase ngenza ama-pleats lawa engiwadingayo. So ilesi sleeve engithanda ukusenza. Mose awuthandi ukufaka i-sleeve, inkinga ayikho, ungaqedela nange-bias like ukuvuleka la kuhlala khona umkhono, inkinga ayikho. So kuzoba kuwena or noma usike indwangu ende nje mase uyayigadarisha noma uyenze ama-pleats, kuzoba kuwena. Ya, kuningi nje ongakuyenza ukuqedela lapha kwi-armhole. Niye niy'bone nani ezinye zinenethi like ya, uzoyenza lesi sitayela osithandayo-ke nawe kwiphinifa lakho-ke uzodizayina. Angithi nani niyadizayina nje, ethi yabo nini sengiphinile lapha ngizothunga. So la bese ngihambile ngo-ayina ngagoqa laphayana. Bese-ke ngizo-top stitch-a laphayana mase ngivala ngiqedele lapha i-side seam yomkhono. Angithi yabo ngizothunga kanje ngi-overlock-e. Okay, nakho-ke sengiyenze kanjalo-ke. Manje sengizofaka umkhono laphayana la kwi-armhole la kuvuleka khona, ukuvuleka phela komkhono. Ngizofaka, ngizoyenza ama-pleats or uma uthanda ungayenza amaketazi ufincize, kuzoba kuwena. Uzoyenza le sitayela osithandayo. So ngiqondanise lapha ama-seams, lapha ngizoqondanisa i-shoulder seam nala nendawo yomkhono lapha angithi siyimakile ngesikhathi sesisika. Mase ngizoyenza ama-pleats, ngizoyenza ama-pleats phela lapha. Angithi yabonga ngi-pleat-ile imikhono yomibili, ngiyi-pleat-ile. Ngithi yabo, ihe. So mase uqedile unga-ayina u-overlock-e uma kuwukuthi mhlampe unayo i-overlock noma usebenzisa u-zigzag. Kuzoba kuwena. So ya, niyabona-ke ama-sleeve sengiwathungilile. So nawu-ke isiphika sami lesi. Bese kuphela indwangu, bekufuna sibe side kunalesi lesi nje sifishane. Asifikanga la bengifuna sifike sona. So ngizosithunga laphayana, ngizosithunga. Angithi yabo sengisithungile ngasi-ayina, yabo. Le ndwangu ngiyisike ibu-4 inches, angithi yabo siwu-3.5 ngoba manje sengiyithungile lapha
Zoba la ngisikile bias tape. Uma uthanda ungasebenzisa le ethengwayo, inkinga ayikho. Ngiyathemba seniyibukile vele ividiyo. Khona ividiyo sengiyikhiphile ukuthi ngiwuthunge kanjani lo ukhola lo kwi-LED P_D_F. So angithi uyangibona ngiyaphina la ngiyaphina. Mase ngiqedile ngizobe sengiza-ke ne-bias tape ngaphezulu laphana. Ngizofaka la ngishiye uhafu noma le allowance oyisebenzisayo, hlampe usebenzisa u-1 centimetre angazi. So ushiya u-1 centimetre-ke muthi usebenzisa amasentimitha o-1.5 centimetre kuzoba ukuwena lo swing allowance oyisebenzisayo obuyifakile. Angithi uyabo sengizothunga nje ngizobeka nje i-bias tape ngaphezulu ngizothunga. Ngizoqala kwi-center front ngize ngiyophuma kulenye i-center front. I-center front kuvuleka la ngaphambili kuthiwa phela i-center front ngesiLungu. Lapha ngiyaphungula phela la le ndwangu engiyigcwaliselile le yokuthunga kuthiwa i-seam allowance. Mase ngiyagoqa nje ngilokhuza ngigoqe kahle. Phela angithi vele i-bias tape ifika vele igoqile. Nami lena ngi-ayinile. So la bese ngithunga la bese ngiphina njalo. Angithi niyabona ngiyaphina ngiphinile la sengiyathunga ngizoze ngiyophuma ngale. So so yikho-ke lokhu isiphelile njalo. Usunephinifa elihle la okuvuleka khona okungaphambili. Angithi uyabona noma mhlawumbe usuyenzela i-laptop ongayisebenzisa-ke le ndlela yokuthunga. Angithi niyabona ukuthi kuhle kanjani. Okay, isketi iso lesi sketi. So sengihlanganisile-ke labo piece abasezansi laba engibasile engithe bawu-10 inches. Kodwa phela nawe uzo-measure ukuthi ufuna kube kanjani. Nawe uzobona uzokala nawe ubone nawe ukuthi wenza kanjani. So ngizobaphetha lapha kwi-center lapha. Ngizophetha la kuqala khona indwangu. Mase yabo bothanda ungayenza imfincizo phecelezi amaketasi. Muthi ofuna ukuyeza amaketasi. Niyazi vele ukuthi angizwani nokuyeza amaketasi. So ngiyayenza ama-pleats. Ngizoyenza ama-pleats ngize ngiyophuma ngale. Mase ngiqedile ukuyeza ama-pleats ngizothunga phela yithi ngizothunga. Ngithunge overlock-e ya. Mase-ke ngihlanganisa nalo piece wangaphezulu. Angithi uyabona-ke la sengithungile. Ngithungile la. Yabo ngithungile. Usuzolokhuza uzocinga iphadi lendawo lale sketi. Mase ucinga iphadi lendawo lalo piece wangaphezulu. Angithi uyabo nasi isketi sakho sangezansi. Ithi uyabo bengicinga like iphadi lendawo njengoba ngishilo. Ngizolimaka siyaca. Mase ngizoliqondanisa nephadi lendawo le nalo piece wangaphezulu. Mase ngiyathunga. Hhayi izobe isiphelile. Ungaphetha-ke laphana umphetho wengubo uwugoqe kabili. Noma usebenzise i-bias tape noma u-overlock kuzoba kuwena. Uzofuna ukuqedela kanjani umphetho wakho.
So yiyo-ke le lena esiphelile. Liphelile-ke iphinifa, yilo lona leli. Ya, ngiyabonga kakhulu ukuthi nibukele, nakhomenta, na-like-a, na-share-a, nalaba abasubscribe-ile, ngiyabonga kakhulu. Ya, nabuka ividiyo yami, ngiyabonga. So yilo-ke iphinifa leli.